Ngomong, anak cakep ya. Iya. Anak walang. Cakep. Jangan aja kita barang nganggo rumpi terus kayak gitu. Malah kayak bawa rumpi. Rumpi kan. Kayak jangannya dalam milenial ya kayak gue. Apa baik, yang penting pokoknya jadi. Iya. Ini mayangnya kena potong iki. Siki nganggo ngripit ae wong anu mayange ora ki ya pas. Jangan ibaratnya orang nganggo apa-apa mayange wong main ya main bae. Malah yang senang dorong nganggo apa-apa. Anak walang temumpang sikut. Cakep. Nonton wayang dalangnya Mas Yakut. Anak sikut temumpang elek. Caranya gitu. Ya bisa, kamu sikut temumpang elek bisa. Ya padahal ini lagi kayak gitu ya. Padahal ini lagi turun ngatan-ngatan. Lah sikutnya Citra apa Bibi elek ino. Oh, si putih wong liya. Ya bisa sikutnya dapat gitu nih. Ya wis ke. Anak sikut. Anak sikut temumpang elek. Cakep. Dalam Yakut LRU Ciblan. Rubes. Ya kena. Ya ora rubes kok. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya ampun iki teng pasar lawas nggih Mas Daplan. Nggih. Mas Daplun. Iya. Teng pasar lawas. Kenapa nggih peresmian masjid Jami Al-Ikhlas. Jami Al-Ikhlas. Wah, jan peresmiannya ben anggape wayang. Orang wayang Bu, 3 hari ini. 3 hari Berturut-turut ada gerbek suran, ada adikku, siapa? Ulin, Mas Ulin Nuhla. Oh, mau jalu. Kemarin Nggih, siang. kemarin siang pengajian nggih. Gus Ulin terus napa malih? Lengger. Lengger, dolalah barang. Napa niki terakhir niki puncake wayangan nggih. Plus biungen tuyul terakhir. Wayang pundi Mbak Tiri kayak. Oh iya, Cek. Kayak pantai. Ya, kan ada lagunya ayam-ayamnya sih ayam. Ya ayam-ayaman nggih. Alhamdulillah sing mriksani sing para